Abebembezi muri Ntungamo bayereka kushemerwa hamwe no kusima gavumenti habwe emirimo eriyo nekorwa irwaro rya itojo eyo kuruhunduza. Itojo bagikozire siyeta bagiheza haterwa ibindi byona barukuza amabara gukora amizi garumu byona bitebekine. Tujya pediatrics nayo tujimaro mu wiki nk'ibiri ku gahati toka twagimaze twagiherize abirwaro kugira ngo bana district yo matarike bagikose mino tuza meru wadi na yetu tutandike. Uri mukuru w'ebyombeko Hairareri Engineer Alfred Nabasa na hamyangu sente zona kurwo mu kisongore cy'ebyamagara zabasize kuyija bwe bakwetegura kumaririza emirimo. Phase 1 kuko nanagamije phase 1 ni twara 1.4 billion kandi phase 2 ni twara 2 billion kandi sente zona zagize iki zashogize. Tuenda itojo, we want to be tuenda specialized doctors. Tuenda itojo, we take it to another level of a regional referral hospital. Abebembezi b'abantu n'ebyamagara muri Ntungamo bashobora ngo borekerire kuze irareri kongera obuherezo mu bantu. So twinamasiko mingi ntwaza kuruhunduza zitazamurengo cyo kubanza twenda kugikora internship center kugira ngo tubase kutrainingirwaho abashaho abahirize kushomishomo yabo. Icya kabiri twine kugikora irwaro rifaru kugira ngo ama district agatwehingurize rwona tubase kwijaho kugira ngo hatu buri kimwe cyona those consultants so bayo bije bari tojo then buri kimwe cyone kikuba kirukunuya na Beyingonda Road Rwanda Tanzania na n'ahandi hone babe n'ubona bagumene bija mu rwaro yito. Emirimo yo kombeko kuweka kwasibwa abanyamahe no bukira abengo habiremo kushoba mu mirimo yabo ekizira nkirabanisa mu buhereza hirwaro. Tukabanza kufuna kizibu cy'enjuru of course enjuru kabanza kuteganisa none ko twabento ufiteka amabatago of course enjura yagwa tukubasa futeka hibata higu so kintu cyo cyendeza pressure yitu so enjura nora ubugashana kabeka atambara ngo mirimo yo negera ki irene tambara no murengo mirimo yo netambaro misho aba paint no bakora abatarazo no bakora abebiraho no bakora abebyuma no bakora kenda ngo tubanze tukoreho wademwe then twayiza tukore ya kabiri tukore ya kashatu akatukarango twacinga irwaro ryona ngo renovate ngirwaro tubatwa ubuhereza tubatwa bucumbagiza so tukoraho ndemwe then to improvising na tent abarwira babarimo bibaza then abandi tubagumana tubaha different schedule kandi kubarebera mu clinic mu OPD clinic nawe twa improvising mu space. Amakuru agasha kwa Samuel Ahumuza muri Ntungamo.